Ebusia for me mo bibi akwaba e de ba emergency Ghana TV so enen so eye da fufu atwedi amponyankopon e de acheye mi didi se bibia obia ekosi ye e de amona enesto ya mensaka wo fidie mu hase ne de yese ne na mense ne ubie bembe bia betena fidie mu hase na ebusia asem o de ba ye ne se wakohu ababa wa bi wo Facebook e na ababa wa ne de ne number amma no e na eja oni ababa we ye video call ababa wa no a record no na recording no yenkoko tie mu nsememba na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment ne so e wo comment section ase kam ho tenkuhwe video nti mbajo Monday ya me wo ho na unyi gani start sem o chat wo Facebook na di say ni 1 month kra obi a wahunu na wunim ba bia na ni 1 month no na video call na akogro ho kire bra me do ba me kan no kra kire wo ensem hu ni sabie so jimi ne wo hye obi unim ni ba bia less than 1 month wa ko you pay ma kire no to aso e ade kra mo che so papa ade kra mo che no eso wo ba ma da internet yo eda so kase di me ba jo Monday ya me wo na wo send me ode me kura na minim se o recording ti mo na ode picture no send me say me man 1000 Ghana yes o de baba bonti yes o de baba bonti nti na ma me ba se na we dey process for asem Ghana no picture we me ba cho me dey send e na bi kura so ananyo no woni ne video call no picture no send ma on e no ono ba jo no a mo fa ne picture ne to so ma ye ne ye nsere no we de wo ba we ye police na asa o ma me ye che o me o ma track no me ba senka police for no emo me na mbe na press formula we TV so senka ko police station Peter minim se aba na minim se nka me ba na mo di manim na bibia ni a ye du anim a de me ma ko we get na ma nda bi o no ko ba so get no ko ba so mbajo me ka police station asem no na ye du anim ko police station na rabi jo me ko police station na dey TV station ye ni be dey chedra ko wo so be so asom na producer na ja assistant no so anything o so oba ne ye dey na ko police station na dey bla wa bu sha pen na wu mbajo le wo ba pen ho me papa kam na ba no mo obi amane oba yi wa fefe and na wo di poni say o say friend say enyonam mu amuni ma ba yi we enyonam se wonu wo ho fefe and na wo ni nam Facebook and na wo ni emema din komo hwia na wa record o ma deja e de blackmail maame baby a wo free ba no eno ho shawa brabo yi na krobi toa wo pe chi wani so bra wo ni ye video call na ye ono a mbacho ya ono a etu ba ma eda ne phone so na die pa bra e die painting wa chia wo bi less than 1 month na wo se woro ho na wo no ka se woro ho oh madam na minim so bra na wo nim so be record wo no ena ka cho so you be ma kire no me ba cho ani no fanya de o si che no fanya de o se me na se nyanya me aho ke sa me be papa wani so atena mo ha twen sa mimi ni wani mu fa ko police station abran pa wi afane ko san kwase akwa mi timi nkotwa atei chese dwamai wo betra do sa to Bible so se wo kwasole Kristo ni abran ti abam wani Kristo ni abam wani kwatu na me ka sam kira wo bo ani prepresent mu conscious wani what kind Proverbs 9:10 what in yan safety ase ani ho asuro abrabo bi a Kristo nim no e disaster woni nyame anka wonye de oyeye no wa hia obi less than 1 month wa fra no akobro ho e twetwe be ma e de akere no sa edam no gira ba bi eja ba bi no wo twetwe be ma sa bi wo tia di no
eti wo ya chese onye ndey so ajo ani so Mr. Champo abrampa mo wi amofari ko police station ho na mo track no na wo sa ge we obi aba you are nice girl beautiful girl to say when na wo denam emema mo nya very careful was so head adwuma also teacher training or level 200 wani okono yi voter region ho baby are I talk show what teacher training level 200 enwanam se wonu agu maame no papa no animu ase wa prapo ni na ade na internet maame wo pe wu kwa wanya bugu what in the bear my blackmailing about 1,000 cities aren't you ashamed of yourself a beautiful girl like you 1,000 cities you are cheap you are so cheap shia we wako shiana usi awraba shadwe odenam ashisha dwuma and when you done and with you know ya do ko police station ho na ujimi de meka chewo de wo ye no enye 1 month nuwi we share obi ni di nkomo e o Facebook e na me ne ba WhatsApp e na me wro me ho o follow to me se chan problem so me dance so me sa internet ni ade ni Facebook nsense youth no wo mo misuse ne pa na sebe abrantie wo hwe ade yi aya wunya ababa yi e photo no ni eji kan kra no ese wo examine wo ho se akwara no anase abaya no wo ye wo sesu wo ye class ese so wo se wo ye class wo hwe ye bia ho ba ni wo hwe wo ye bia ni se ne wo sitie na sebe wo ba ni wo ye ya wo no nde so wo se wo hidden agenda awo pese odidi wo na sebe o ne sebe ka so ye hwe ni mu a ye bibi kakra bi sa so enti no so okazi wo bu wo obebu fine so so voter register no question no kure na this one pass within 1 month na brema kreyinke fita kreyinke minim se ne kan so a se di renti na se wo don no ana se wo kasa so no se that time na adwene nya dwuma na I just am fele kakra da what the when sabe to bible we say so and say that to twi enema ya enfa ha eso yo o Kristo ni Kristo so no aso na ya enfa se ekono enti ya de bobra krachi so fami brother we 3 year pa o ense ka keso se kwa ke agi wa ase titan ke agi wa ha ye bedu anim ne enko e priest ye kwa na video ko ya na another say ye ko kan say ha tema na wo twetwe na wani ya no na obi dia wono mu bi ha enti na mesa me kan say youth no wo mu hwe yie e na ga no so ne kwa 8 ya ne kwa 8 ya in the sense say what you we say thousands of money obeji 1,000 obeji obe ma from so ojeji ko e be do 1 week no asa be 1,000 one farm just say blackmailing kwa enti we friend say wo wura nya ha wa be ya ni ma so betwa for the two internet so there forever e be down so forever now so now the children now do woni nyina ba na woni nyina ba na nani be ba na hwe na oh seven ni na we ayo to lege e woni nyina ba wo je twa de ni woni nyina ba de se na so na nya papa wo ba ya woni no woni ni enkomo physically ene na se bukra ni dwama e ma ba wani mlante o ma ba yu fobinum dwama ye hu oba ade o mo twa ye na ena ko hia oba wa mat o se na me o Facebook ne ko WhatsApp ena m ko ro me ho on so hia dwuma de ma won aye tomato e se wa hia me se premre e da bon ten abaya my lady obi ese otro koma ni teacher o say I'm short of words ma short words kakra my lady enu awia mete ha ena ibije ne na Abraham pe twam no mo frɛ me na mente ni nyina ne se me phone kura me awia wanra number bi afrɛ me peke ya be ma da so a wo ye se ne sahye nanum no enu awia kwa hia me hia ne fia ena bet ai ade na ebo baba me so my lady
dia bobo me so afa wie ya agro papa panya yi ne be ma de ato so kire me ya se wa me ka sei se fire dem minim de o se me mfanye my lady me hwedi na eya me ya se recording ni mu no Israel cry me rafi o send me message o picture kan o se me musa se o ko school akoma dan na wo bo madam Opanka o se Opanka opi o se ono so no kire chemistry ene e hwan ya also no check chemistry need the bed Mr. Vanazongwa na I don't know na funu won tokro etietia oh yeah Sompa come fan for you ene Israel no see am musa say now school na no kira de no Opanka hey madam Opanka say no akofa be also no check chemistry I see enti my lady asama about so awie yi de enra me so to me dem ha na mema ni bi no yenim nia omo hwehwe de ye me yakra ne se bra yi hwe nanim o papafo bi ka bra yi ho e wasa Facebook kro no woti won ka bi nhemu abo se yafrawo wonhunu ne ebe ya obekwa akohwe ni pakro no na woda wa abo adaja na nka wo bibini be ma yatete wo se bibini bibifo de enki ye fere ye ho ye kura ye ho yie ene de ajapade ne efre oba ne yi de atoso ne ye de kire ne ye boni donkomi 11 cedi enwa ba asento onso aba betena ha okoi na ne koda ya nke ya ntibio nanso afi wodi blackmail wo se 4000 Ghana bra ana wantu ya waba senke wo se utua na nke wo se odi se ska ne ma no enti mema ni bia wono masisa akwan mu we de mu mita ne enwonam na enwonam ne so mayele de wo hweye Kurona wo free so ne ntete a wo so ne niama a wo ye na bonten adigu wono mu animu ase no hwe ne hu ye ebi ena na obi suro adechi a wo behia dia wo nsuro a wono nso so bebo udua ku kwa sa wa brabo enti no wo hwe ye oba fefe 1000 cedis de egedie benska 1000 Ghana cedis oba fefe 2 level 200 obi a wo under teacher training won fere such a character die na okwa kire nkwara my lady nti brai moa yesre na nanim ade be che carpenter o se de adwuma minim adwuma kora wo ya ade be che na ya ja ne petronich o trotro driver o trotro ana say ne tazi be nya fama we 44 cedis na bedru anwume na o de 10 cedis enti de awajeje na wadama aje yeah rade enjana ni fa e mobo we na abram pamrem adai ena dwaman adai ena nko a ampa enu mediasi ndra onagno malady bedasi pi nyame hira papa malady krachi onsense mo be wo ke kan basa trase na hwa tena na hwa obeki kansem se de ono no kan basa se mi no obi aye video call malady hwe o heda ye video ne de sende no onse me ade a mempene sa ne manema we ye pese e boa wo se wa ka mu nukra ono na ye video wa ye video no de sende nipa no madamfo o ba office producer no wadi nkomo obisa o questions phone no de we ye ya de si ho nyina wo kire wo madamfo jana me kire madam che malady won kan kre malady he onya jimi no wo bia wo so wanya accident no kre ne de ko boa wo na wo ye video na abram pa me ba wo na wo ye video understand again na na say wo ne na ye no record me ne na na ye no record ye tinya na wo ye na wo send malady e kwai be no so ofa so send the man wo whatsapp hwe ehia so no nua eya e dia sa na okay me ne mejere number na o me ne kasa wo whatsapp ana me video call but me nim say na bra na wo wa yi wo no yi ne ho o say won wo yi ne ho awon so yi ne ho won so yi ne ho awon so yi ne ho na eti ba na me nim say me de no or recording na won yi ne ho asa ne won so ne de wo ho me eni me phone so na won obi ya de a won a won ayi ne ho a wo ayi wo won de ye de na wo de wo e won no ne de ama me just na bi o me ne ye recording na me kate me kate e dra na dwa kwa amba ne amujiji nkrofo sika na driver 44 on kwa nya me de wo fa so age am wo tua sika ne bi atu agu wudu obi si ya esi ye beje 10 cedi san enya ma mo ye no wo sa nya me atua woka
media asem no na Abraham pass won kamuru kura man fa na asem so ne ko enti malady media me pese me ma me nua eti ase ne se san kwase ade we se nsese we be ma wo di si wani so malady dia me pese wo sa ati ase bi ni se wo nkomo nyina no kra ne se wanya accident wo fie enti wo ti fie wo hwe ho ayaresa enti die jimi enko adwene ne wo tirim malady emema ni bi da bia wo ka asem wo fie a se edie feeling ko no mu chese ade ti ade sa no eye feeling ko ade ti ade sa e feeling ana chese etem kwase asem se ye ete hono mo mpa ho asem etwi utrotro na Facebook wo de haba ye na hwe wo de trase dwene ko akiri wo de photo na manam se wa deja da bontinti ana photo ama wo de haba ye na hwe so abaye din ko be ware abaye ya wo yi wo be ma beti me onse kwase asem se ade amidwano no be ma malady nyankura de na dem ahu video oh woni fuzu o ma send the amano secret video video no se wanti mi afam antua sika na video ni se so be kompo guy woni me bi de yes asem ni malady abebe yi wie nkwase ade we nyina no ana wa ma be ma bi afra brantie ayo se 1000 ma video no o me san be abe katara ete police station no mo frege 1000 ma be ane kwa wa of no Kevin mo me frege na my so eti malady abrantie ye pese ma ne ti ase se jimi ne mo adwene ne woni tirim me pese mekti de hokeka no utedem abaya wunim ne ba bia eye Facebook na malady say Facebook ni YouTube ni ade abei enkwasiafo bia ba befa ana jimi si anom di jimi na be ma wunim abaya yi ba bia oni di nkomo e Facebook ana mo exchange numbers ana mo ba WhatsApp eti nkomo na yedi ti ase no malady he dia pese woti na woti ase kozini se sabaya ne ka so be record na ho ankomo mienu ya ne ka ni nyina beba nkomo mienu so se abaya no so ro ne ho bi ana so ro no ho ana o mu eye na abaya na record na hello When we frozen. Hello, in your name? Why? Madam Kuefua. Hello, in your name? Wakatino, San friend. Hello, in your name? In your name? Me pachao unimu Peter. Hello. Unim Peter. Boy now we did naked video. Blackmailing unim no share. In your name, be very careful what? Be very careful na dia wo yen ye betra ken ya. Hello. In your name. Hello. Me say in your name, unim Peter. Make us free Sompa TV. Unim Peter. The oye ni nyina edi adanse asem na ye ka no oni masam kro netie enyonam o picture the TV so oye watching say with the boy ni naked video beba bontia blackmailing enya ge utu free Ghana so level 200 teacher training police for e beba school mo se uchina so mpesa obekasa wo so picture ena the TV so no mo se mo ye nkola abone yiri free so one kasa yiri free so now the malady onse nkomwe o kajezu onimu we dia mesi malady krati wo kosoro bafo me so ono na ye video no e de sende ya wura no o ji me kasa nsensem no dem ankyere ye o wi a onko ne bi malady mesi sa wura no eni wo nyina obi ahoro ne ho malady ana mu ye video ko no record a e ye ni mienu no wi no be twazo na wo go be kasa nsensem we se o be ma beti tutututum ana wo dia ye video so malady edu ba bia yema nkwasiafo bi hunu se o mu ye nkwasiafo anu ogiro nimu ana na nimu fifre ni kwa wuntiri kwasia obegina se ye mom ana ye gogo tanto kwa we ma kwasiafo ju police station unimo malady san kwasia se me ko bi azuzo no so wo ko keke be ma no ba se ne nkoda ka ba me frɛ ye tanti mi sem sa na mote social media ne ne ma akeka so na mu jimi
kwase we mamia wo no ne mamia wo no boso me nkono mo se sompa de omo ba ne yedi watem male ju ye be didi watem je no kura ne be ka kira wo ye se se eboa wo so ni ya boa wo eboa ye jimi ya mu jimi no ye be ka kira mo wey na bru ni bi jimi ya mu jimi no e too much we ni mamia wo no boso me nkono what's when you match ya efri so oba be hwe no hwe kwase ade a wo gina abefo ntenta fidie so ye abrimu kwate bawe sa maledi uhuru bi anyantia sedie wo ye sofo maame kwase asem sa de me hwe mama me se champo ahwe me de ye de sa o hwe na wa kemu en wo o chichi maledi an o gina ho na hwe ni be ma na so kwasea ni be ma na so ni abrim anya asore kwa pa wo nyina wani wonim no ye wurade agina fu so hwe bre wo to woni mpra woni yere maledi he catch no me mpese ase me say wo na wo ye video ni koma na ho ne hia men anasa wo ne ne ye video ko mini na ne ye video call no ana amene ne ya na meka ase miam hime na meka te call no nti na minim so ede or record me mini nti on to say Monday na or the Sunday me no na mo ye video call na da be last week nti me kra de o say mi me ana me no so me ne nkasa efiri ono te ne nka bi aha ebu okra bi amekọ WhatsApp kra na oni ho na bi amabo hello na makate no da bi na wo se sa nti ko be ba be sra wo kumase ana o ka so wa be sra wo kumase te se wanya girl oh nti me man dwadwembone amma ne say bi a obeye mi bi asia wanya ya de o ya de papa man dwadwembone amma no 1 month man dwadwembone amma no 1 month ra ko bro ko akoche ne se ndi o se o ba dia mi ntimi nka say what you say nipa de maledi he kachi me say mi nipa boni ni say mi ni party a mi pese be ya de a enti woni ma do say na atena bra dai woni ni party sha we na ta ne woni ni party wa ma tra sha no ne nete Peter adai wa ma twa sha oba ne nete abemu akama outwe etu onyi oba kumase na one ne ntra agre Facebook ra ko twetwe oba ma kire obi yes maledi he producer fre eje phone na o hwe video ni na ma wo so group akrati wo mu no o de group ni nyina producer be ni nyina o de ashawo group unze producer who avion so de phone man no eye no ano no ovi ohwe ni me wo so group de singu so etuake o jet ni yenye phone no wo de bie lock no wo de selfree se usubanye tie mi wo ye sofo etu de wo ye sofo wo ni boni ni lock no na yenko WhatsApp ho sankwa si adwene we wo tirim e ho na mo pema e gira na mekeka na meka e ho na mo gira na mo pema who was our group? Who come for group? Me ba cho group na me wom no. Addition na me disia me ka say me ni obi a na was our group. I dey na usia o ka kire me. Usia dey was our for group. I dey na usia. Ye pesi hu. Wo ma na mo de e very say set video ba. Aha. Sene tie me wi asa me. Me ya we fish wa braboni. Oh ma, enye se bia boni o tie. Ma we anya boni. Ade we na we anya boni. Wo mi obi a me ne tie de but ase me ase na me pese ase ade bi ho no ma me ne oba na da tie ade bi ho no ma me aha enti ne na me pese me sua ade se ne be ya o kina bi no mi ko sia o ba bi a enkokoye se ase ye be ka se aha ona pizza so enti bi e wo so no enye se bi a ma sheda and wa join who come for group na say ne ofre bi mi mfre bi da utu on fa oba mi mfre bi da wo fie say me 35 wo fa oba da ba to tumi gina camera mu atwetwe kote wo fa oba da ba wonim say ye tumi gina camera mu edi nku fa be me gwa me hu ne ka me a me yes ade but as me ye na na me yam hye me na ma me ka te ko na Peter so kan sua fo no ho oh me no credit Peter Jan but say na kan sua fo no me nya oh Peter na kan sua fo no osua ni Yesu asua fo Peter nkwase asem de na no odi
wako join group akɛseɛ wei eyi to akɛseɛ ne nneɛma akɛseɛ kyerɛw sɛ musua styles wosua utiri so star styles wosua de ayɛdɛn wei ɛma dia na ɛma yɛne mma da no ɛyɛ competition yɛde kɔ ɔso mfa oba na so twetwe wa twetwe wa ɛna ne bɛma ebɛti maledi me pɛsɛ me ma ne ti aseɛ sɛ maledi ɛma ne mɛma na no maledi da bɛn yɛ bɔ ho abɛn sɛ yɛyɛ saa competition ti sua ho adeɛ ɛyɛ ti Peter watinya kɔda group akɛseɛ mienum esua de kɛseɛ yi ɛne wɔn sɛ osua baabi ade wakoduro wasua ngoma ɛwɔ group akɛseɛ wɔn baabi ade wakoduro wɔn de wani mayɛ ɛnam mo fa ne to so sɛ wura maledi ne kwasua ne kwasua wa asase so yɛfrɛ wo nyina wo awunim sɛ wo na wodi san kwase asɛm wo ne mɛmɛ bi na ejimi ama bɛma fra brantie sɛ 1,000 cedis a video ya send abrɛ ni ɔsan de bɛba abɔnten na woti wiase akoda sɛ de wo ma me awo sɛ kosua nwoma bɛkyerɛ deɛ wei mu hesuku nsɛm so no maledi akɔ mu nyini din frim so watimi kɔ akodu secondary school maledi ɔbɛsɛ nkrɔfoɔ sɛ kwan a wobɛfa so a maledi ɛkwan a wobɛfa so a wobɛtimi abu obi ayɛ video agye ne ho nneɛma ɛno na ɔbɛpa akɔkyerɛ na akwan ne nkwasua wo a wonim awura anwenam mo woni no mommo na beti kanche ne se jimi wo social media no wo hwe ni ye na nye obi ana sabe wo de kwase asem adi na betima fa ho adi obi wo hono mo amaladi obeya kokoduro se fa me bra na de ni bawia na obehunu wiase obese wa brabo obema yade a eni aduro ana ayewo Peter si wo ye Peter o Bible masa sa koye na adwo so obegege wa koboni dua so ye na adwere se obegu ani mu asia na woni tazi ni bia koboni dua na next time wajam mu asem na wodi no maladi he wei wa woni se fu nya de o be so ni sesei on so ni sesei na me krunu na o se afranto me fresi ide ni mini no akosi ni so wate me frɛ na mo akosi ni so o kwa ka won sem ni nyina video a waye no fa kire wo mu si ide ni so ye oba wate kwa fa video no obema na wanka no pre ono obema na abrem ni nyina fa kire no sa de am ye ni enti eze wo so wo de metaze me ne dai ko ka kire no wate no oni wanim no onfre no ana wo so a mampanifu hunu no kure bia wo asem nim group wo mu nyina amefre no ananse mema na kokode e ho na e district yi na o montene ne ma no na nanim na chia no montene no maladi ni onya hunu wei tazi kura wunya ena ye ne sa no ubedi na ti dia ma ne wo so Peter ko susu ade masturbation na factura so he Tepia mu chia feelings. Ade na woje. Tepia mu chia. Wonya maladi mi di jimi antimi di na temnya obi tinje oga mi di na temnya se wonya accident. Ya wuti fie. Wo hwe ho yade na se nyame yado na atisi a wo san be tresti enu matwika. Wei ese dem no obrim ne bema etwe koba na maladi bedru ba bi na ya ahoma. Enye wem na be freze mbema ya ahoma no. Na ode hataniema. Kwa 35 years what do sabe se menfa obada be group akese atise group akese atise enchande wafo ba akwase asema wudi maladi Peter Sofri a won kokode police station me free commander me ka chense abranti be ba ho ne koka won sam kire omu na wo mo hwe no mo mo no mo frege o mo frege no what na ho nton na eze se de wusi gwene no maladi anu America o de ba fia na ye ka so mra ye bedure no no what wonze babia duro na yeka no nte nenka ndebi wo frɛ na wonfa se enye gena se o ma gena mfrɛ ne biem meme wo ho na obi frɛ me na odi saa pictures na ile ese gena dia komo obi ne nkrofo no mo ye adwuma no eti be ma na frɛ wei e ka kyerɛ ne se ne nkra bia ba be di no video ko na egewe ya mane do se ne nkra bia be di no be ma ne nkra wo to no no se dia nkra wo so nkra be di monti hwofo no so uhunu wi a frɛ me sa be ma ne number we midima na ka vi ono man frɛ
was it to oh hey or call WhatsApp I will be hey mina mini yani photo them I did to them cry and then he say you come back say yeah so my lady e come back say ya na fe oje no ba bia nye o down na kra chene sa friend say wa hwe wi o say han o say na 4000 brand this abe hu no abe fonten ten fidie no wade ye o dimrika wa duru fi ha sei 0554931931 0548931931 Edino. Bismarck. Hello. 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 Now we bis Obana Kasana Bema. Hello. 0554931931 0548931931 na yonko yenim. Hey. Hello. Oh, good afternoon. Afternoon, Pacho you. Pacho, monsieur me de moya de plan. Papa na obi me to say. Begin na me dey say o trouble boy little bit. But later on also so e ka dey on so the one you na we say oh. It man na na say. Now, them now we take 5 years to the study. At least you should know better. Ah, when you crack. Oh, one foul banning and what journey join your shower group and out to Bema. Eh? One time you have to only 35 degrees. I will cut trot, which it trot. One foul banning in Tina, and I wouldn't question. They are to know. That's it. Hello. Hello, ma. Yo, Papa and Pacho you. Pacho, no, a radiadrum. Pacho, me no about she not do from Kakra. Ah, yeah, Manako police station, you go commander. Now, where the am, mom, Pacho, Pacho, no one buy and come present the Menoma. Pacho, come present me one number, Oh, Mate, why? My father and my friend. Pacho, you. Hey, some hello. 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 Me Pacho you. Yo, me Pacho afternoon. Me Pacho, I don't know. Yeah, no. And then I just because we didn't a video call. One recording. Why not dinner again? The best and the boyfriend too. Not a brother, then the man on good stress you. Aye. If you have one in my wife. Yes, I know to go. I'll be answer man. Into a room. Bye. Bye. Ebusiafo nseme ukosu ewo wiase nseme ukosu ankasa se woni oba wakwa akwohie oba wo Facebook 1 month wama oba no ne kasa wo WhatsApp o si yenye video call o Ghana ha oba no so wo Ghana ha enye so wo abotire wo Ghana ha no say sebi you bema no nhwe uyi no no so yi ndisi am sebi mu di mu hu wo phone so anase den mu di mu hu e wo phone so anase mu ye den akọ eja wa abrochi ameka se eja ende abrochi fo na eja omodi ukun abrochi anase obo abrochi no mutayesa na obi o Ghana ha se wakwa akohia nipa no wo Facebook unnyim ni wo baabia o se eja sene mu ye video call si yi ube ma na misimi mi medie nkyerɛw na nso wadi nachi aye saa de egwe afedie eno ade abetina fidie mu asese ye moa ni enchi oba no ntu in the first place na bampa ka bibi sanka eye video call na omu ye na nkore oba no record ye a nkeja ni de bebem
in the other side no so betimi aka say oba no so na the wakati wo efio babra so kasa no se be man na esene o share that sene ya nkasa obi a so yes so esofu so yes nyama egu ni phone so ebi mu phone na group owo mu no yem kwa be hyew on the osuya de sisi ade minim de e be kase obi a oni oba de ye be man award de and the Ghana had the memman be suya de ankasa because on the osuya de nti o was our group no osuya de we esi fe di oba e na wa kwa akohia no isi oba no e de sa de no e blackmail no into the next and 1,000 and 1,000 nkwa na obejo de bi obeje from 1,000 to 2,000 3,000 be hu an say into onu we hu ne ntem e na eja o de aba say ye mmoa no into ababa wa ne de no hu efe dwuma we a wodi de mfata no ababa wa ne de no hu efa nkasa into on page ma papa bi nye no njai so de ade we ye de e blackmail be ma no e na mo amukọ hia nkofo wo Facebook no mu hwe yi obi kwetimi go hye bu wo Facebook na oba wetimi afaka efi be bi owo no na de akobe obi a hu nim ne wo ba bi a ye omo aye nim omo kula ye dwane na omo aye nim omo nti mo fa story we ntum hu fo nipa no de oba na is or say oba we nim na o say yi di agi but so ni obi ye video call no be ka kira o say you die na mesu minyim die minim say amudi mu hu phone no so a yentime nkyere you die na mesu minyim die mo mama ni na ho mo mama ni da lick bebe ebi ni say ya no mo ye na afi de eja we di aba nti young girls ni young boys mo fentu mo hufu afi de wenu ne ho ontimi yi nani because o yi nani mi kwa na mi hunu mi sha no bibi kwa eja because metine teme sa wona so nti ye fentu ye hufu dani de ne esi story se ba fidie mu ase ye di tu ya ye hufu ebi betimi ato me ebi so betimi ato wo nti ye nua be me ya asemi ye fentu ye hufu oba ne de results e be fi story we ti ebusu am de ba so mo because oba ne de esi ye chinutum because untimi mfo obi ade je mba ba ye de embe blackmail no abampa ka no se ejinemu ankasa nti yesre mo mfentu mo hofo yesre na eja ye di tu ye hofo because e serious nti ye mfentu ye hofo ebusia ha na mede mo ebesi keche mami esi anything any medin ye besan so edin hyemu e wa ha biom ebusia makra